أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالوحدانية الموصوف بالأحدية المنفرد بعلم ما تكنه الدمائر، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين محمد خير خلق الله وصفوة خلقه ومجتباه، وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن سادات الصوفيين رضا يصملنا نحن جميعا من الأزل إلى الأبد. bandiraɓe julɓe islamiyankoɓe hettiyankoɓe yewtere men sira nabi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, en mbi dendagal bandiraɓe fof kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. eɗen juuroɓe ne hanirtini e oɗon ñalawma altini mo Allah yiiɗi en fartange wawde arde jokkude yewtere men nde jahannoɗen en elaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam. tawa ha joni ɗoftanno en ko guiɗo men ceerno men Cheikh Seydil Hadji Malick Sy nden deftere wiyetende rayi zaman fi mawlidi seyidi bani adnan e kewɗen wiide lollirde muniya. hande oɗo ñalawma altine Allah subhanahu wa taala ne hawridini ɗum e yewtere men sappo e goho ɓiire e deftere nde inchallahu taala. jettoɗe godini Allah o duusino en e oɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. omo wonno e sifanade en nelaɗo Allah ha ɗo cekkitoriɗen e yewtere men ɓennude nde ɗo wino ata wal kufru fi jawrin wa zulmin faqadal kulla an dinin wa dini. daiman Seydil Hadji Malick Sy en wonno e andinde en holi oɗo nelaɗo Allah. o hollino en rasulallah de jibinade ari nde tawi ko keferu en woni e oñare mawde, en woni e niɓɓere mawde, en woni e musibbaji e toñangueji e niɓiɗi nde aduna o. kono noon falillahi alhamdu kanko rasulillah faqadal kulla an dinin li dini. o rendini fofof en, o ɗowi ɗumen, o itti ɗumen ga oñare nde ga goofi Allah ɗi, o nanni ɗumen e ɗoftare Allah subhanahu wa taala. ko ɗon wonno ɗo dariɗen yontere men ɓennude nde. hadde hande eɗen ƴetta ɗo wiyata wasilatuna nafa fi dini dina tabayyana rushdana fi kulli dini. ko noonne kayda man lam yujibhu yanalu halkan wa mu'tamirun yuthabu bi ghayri dini alal mukhtaru khayyira duna maynin falam yakhtar bi haqqin nayla dini. o wi en wa bil hadi du'ina khayra qawmin wa bil irsali sudna kulla dini. ha ɗo wiyata en waqul qurashi waqul arabi tusdaq wala hen defte mbaɗa tusaddaq wa sidqul qawli haqqan zaynu dini. shafi'un safwatun barrun ra'ufun huda yahdi almadini li khayri dini wa fil hajari alqada'u lahu shahiru fazaka alhukmu dinun khayru dini. inchallahu taala ko yiɗo bindi jeeɗiɗi cuɓiɗen wadde yewtere men ñalawma hande e oɗo guiɗo men nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. taw ko e ndeɗo deftere ceerno men Seydil Hadji Malick waɗani en nelaɗo Allah wiyetende rayi zaman fi mawlidi seyidi bani adnan sallllahu alayhi wa sallam. o wi wasilatuna nafa fi dini dinan tabayyana rushdana fi kulli dini. ya wasilatuna on mo ganduɗa ko kañum woni jokkorgal men holi on Muhammad sallllahu alayhi wa sallam, al wasila ila rahman, jokkorgal faade Allah. oɗo woni mo imam bicri wiyatno anta babullahi yumri'in wafah min ghayrika la yadkhul. anta babullahi ayyimri'in, an woni damal faade Allah. kala jiɗɗo yettade Allah rewrani ɗo maɗo ya rasulallahi nattade ala yettatako, sabu Allah ko ɗum holli en qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. kala jiɗɗo Allah yiɗi ɗum la budde gona jiɗaɗo ɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ala sago jiɗa nelaɗo Allah nde Allah subhanahu wa taala yiɗma. wadde o wi en wasilatuna, ay on mo ganduɗa ko kañum woni jokkorgal men fewde rahman woni Allah, holi on nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. o wi on nelaɗo noon nafa fi dini dina, ay nafa mana o riwti ha laaɓi kanko nelaɗo Allah. dina ko wiyete force ko fi dini e dine he.
sabi en gandi Allah ne wiyana nder Qur'an la ikraha fi din qad tabayyana rushd wawnere ala e diine nam ɗum ɗon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam riwi ɗum wasilatuna jokkorgal men ngal woni rasulullah on nelaɗo Allah de nafa fi dini dina ay o riwi dina ko wiyete force ko fi dini e diine ay tabayyana feeñi rushdana ɓural meɗen rushdana malal meɗen rusdama dadgol meɗen fi kulli hinin e kala alhaal diine oɗo firata ko haal mana kala alhaali tan ɓurgol meɗen feeñi toon kono fofof de ko sabu barke oɗo nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam wasilatuna jokorgal men ngal de nelaɗo Allah nafa fi dini dina ko wiyete force ko wiyete wawnere ko o riwi ɗum ga diine o ha laaɓi nam ɗum holli en tabayyana rushd pewal men feeñi ɓural men feeñi fi kulli dinin e kala alhaali kono ɗon ɗo ganduɗa ɓural men ene feeña e alhaali he dadgol men ene feeña e alhaali he lasli hebde men ngal ɓural lasli hebde men ngal daɗal lasli hebde men ndin gañaari fof ko barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam est ce que ene laaɗo Allah ndeno wiida man lam yujibhu yanaluhul kan wo mu'tamirun yusabu bi khayri dini da'a o noddi kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o noddani hoore makko de Allah o noddi koye Allah gare gande Allah gare ndewe Allah gare dande koye moɗon o anfusikum wa ahlikum nara gare dande koye moɗon dandon pitali moɗon e jeygue holno dandirton koye mon dandirton pitali mon e jeygue ko rewde Allah subhanahu wa taala ɗum woni ko nelaɗo Allah hulli en ay wadde da'a noddi en on nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ndu noddanu ndu o noddi noon Seydil Hadji Malick wi man lam yujibhu kala mo jabaki mo kala mo jaɓani noddanu makko ndu o noddi e l'islam gare ndewe Allah kala en mo ganduɗa jaɓano yanaluhul kan on de heeɓi halkare yo Allah dandu en kala mo notaki noddandu nelaɗo Allah yanaluhul ka on heɓat halkare wa mu'tamirun ɓen ɓe ganduɗa ɓe tabiti jomin tabitgol ɗo diine nelaɗo Allah ɓe mana jaɓɓe diine nelaɗo Allah gomɗi daari ɗon ha tiiɗi ay ɓen de yusabu bi khayri dini ay yusabu mana aɓe jooɓe baraji ɗi ganduɗa bi khayri dini ko alda e kontugol diine oɗo ko hisab bi khayri hisabin aɓe jooɓe jobdi to Allah ɓen ɓe ganduɗa ɓe pawi pele muɗum en ɗo nelaɗo Allah tabiti e diine rasulillahi notima noddandu annabi o contraire ɓen ɓe notaki ɗo wino yanaluhul ka ɓen jalti o mu'tamirun ko tabitɓe e diine ho mana fawɓe pele muɗum en ɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yemiri ɗo ɗoftiɓe nelaɗo Allah jaabiɓe noddandu ɓen de yusabu ay mana aɓe jooɓe ɓe khayri dini aɓe jooɓe baraji ɗi ganduɗa ɓe khayri dini ko alda e kontugol kewal jobdi ni kewal moƴƴere nde kontata ko masalan ɓe khayri hisab oɗo nelaɗo Allah noon ko kanko jeyduɗo noddandu mana ko kanko Allah neeli e men Mouhamadoul Bousri ene wiya daa ila llahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bi hablin gayru munfasimi leysen jumani daa ila llahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bi hablin gayru munfasim oɗo woni joom noddandu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam joni noon ndu noddanu ndu o noddi kala mo jabaki mo mana kala mo arani e ɗoftade mo ɗoftorade Allah nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sabu kono Allah wiyan Allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduh allahu akbar wiyani ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah e nelaɗo mum de ɓuuri jojjude nde belata ɗon mo damiro arti ha ɗo min mbaɗino hen yewtere wona toon paaɗen daa ila llahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bi hablin nanguɓe e noddanu nelaɗo Allah ɓen de ko nanguɓe ɓoggol ngol ganduɗa gayru munfasim ngol wona taƴowol wadde dendagal tabitɓe e diine nelaɗo Allah yo ɓen gandu ene jooɓe jobdi to Allah jobdi ndi kontota ko masalan be gayri dini o jikko wi ala bete a tinani mi tintinma ala oɗo ko harfu tanbih beele a tinani hami tintinma
almukhtaru cuɓaɗo o nelaɗo Allah walla mbiya khuyyira ala ko noon khuyyira subnama almukhtaru oɗo cuɓaɗo woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam duna maynin ko alda e fenade subgu ngo holi ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam subna ha komo wiya ɗo ala ko noon atinani mi tintinma khuyyira almukhtaru ay subnama on cuɓaɗo khuyyira almukhtaru o waɗi ɗo ko jinasul istiqaq yo Allah job Seydil Hadji Malick moƴƴira khuyyira almukhtaru ay cuɓaɗo o mana o subnama te duna maynin ko alda e fenade kono noon ko subna ko de kanko rasulallah falam yahtar ay o suɓaki nayla dinini hebde laamu bi haqqini e gonga ko Allah subni nelaɗo Allah kono noon oɗo nelaɗo Allah o suɓaki e nder ko Allah subnimo ko hebde laamu ngu ala sabu omo andi laamu koko aduna mi kanko koko Allah ko o suuɓi o woni nelaɗo Allah ko yiɗi jofanade en ɗo kono yeehi ha cakkitte gurdam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wonko jomiraɗo subnunomo kanko nelaɗo Allah tottede ngaluji aduna ɗi tottede laamu aduna ngu walla tottede goɗɗum woni ruɗare aduna nde nam arde to Allah ma en ndewo hadise mo ganduɗa ko kollowo dalil ngoɗo subnu ngo Seydil Hadji Malick Sy yiɗi jofanade en cakkitte gurdam nelaɗo Allah waɗi ñalawma goto omo jooɗi e dow minbar hadis o ko umri koye Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulillah sallllahu alayhi wa sallam jalasa ala al-minbar faqal inna abdan khayyarahu llahu bayna an yutihi min zahrati dunya wa ma sha min zahrati dunya ma sha wa bayna ma indahu fakhtara ma indahu nelaɗo Allah sallah sallam hucciti e sahabaɓe ɓe omo haalde e mabɓe holi ko wi ñande tan mo jooɗi e minbar o wi mbeɗa namdo on habar maccuɗo Allah goto mo ganduɗa Allah subnimo laamu aduna nemaji aduna dañal aduna hakkude ɗum ɗon eko woni to Allah to mana beele ko aduna o ɓuranma walla ko ruttade Allah ɓuranma an maccuɗo Allah o maccuɗo Allah o suuɓi yaade to Allah nelaɗo nde haalingol ɗo kongol o wi sahabaɓe holko mbiɗon e on maccuɗo Allah holko kalɗon e maccuɗo Allah mo ganduɗa Allah subnimo ruttade e Allah e hebde laamuji aduna hebde ngaluji aduna wona dirigeowo kanko maccuɗo o acci on mema aduna o acci ngol laamu aduna ngo Allah subnimo o wi ala min cuɓimi ko ruttade e maɗa joomum holko mbiɗon e on maccuɗo Allah ni o ardi e haala he kono noon wonko yiɗi jofade nde o haali ɗum hay goto e mabɓe kamɓe sahabaɓe famani so wona Seydina Aboubacry Siddiq tan Aboubacry woyi saabu mo andi ngol ɗo konngol won konngol somi nelaɗo Allah sallah sallam woni koye waynade ɓe hankkadi yaadu yonti o woyi kanko Aboubacry wi ya rasulallah fadaynaka bi abaina wa bi ummihatin en cottirima neni jinnaɓe amen yimiraɓe amen masalan e babiraɓe amen hay gurdameje amen minen min ma e guura ya rasulallah min jiiɗa ndeha ay saabu kanko mo faami haala ka holko firti holko nelaɗo yiɗi jangguindemo ɗo Allah koko subni nelaɗo Allah hakkude ɗe gueɗe ɗiɗi sahde e gurdam ɗam wona e laamu walla hankkadi alhaali o yonti jiɗɗa ko ruttade Allah nelaɗo Allah sallah sallam suuɓi hoddoyde e jomiraɗo kono Aboubacry ko ɗon o faami haala ka konko ɗum woynimo wadde Seydil Hadji Malick wi ala atinani mi tintinma almukhtaru khuyyira almukhtaru ay subnama oɗo cuɓaɗo duna maynin ko alda e jeddi ko alda e fenade kono noon falam yahtar kanko Moustapha o suɓaki de naylu dini mana nayla dini hebde laamu ɓe haqqini e gonga holko suuɓi o suuɓi ko jomiraɗo subhanahu wa taala Seydil Hadji Malick jangguinino en ɗum to khilasu zahab واختار مولاه إزم الله خيره زهارف ذا زهد وذا سمن wadde Allah subninamo kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kono noon o suɓaki laamu namde won noon laamu ko aduna nelaɗo Allah sallah sallam suɓata ko aduna kañum ala o wi en wa bil haadi du'ina khayra qawmin wa bil irsali sudna kulla dini
ayi wadu'ina en noddirama enen leñol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en noddirama khayra qawmin ɓurɓe moƴƴude e dendagal leƴƴi fof kono noon bil haadi ko saabu barke oɗo pewɗo pewnowo woni nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam o wiyan ko bil haadi du'ina khayra qawmin mbiya noon wo du'ina en noddirama enen ngolɗo leñol khayra qawmin ɓurɓe moƴƴude e dendagal leƴƴi fof kono noon keɓruɗen noddirede ɓurɓe moƴƴude leƴƴi fof de ko bil haadi saabu barke oɗo nelaɗo Allah mo ganduɗa ko kañum woni pewɗo kañum woni pewnowo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ni ko Allah wiye noon kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas o wi wa bil irsali sudna kulla dini mbiya wo sudna en battinima wonde hohoɓe kulla dinin kala lamɗo kono fofof de bil irsali ko saabu nelal makko kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ngal o nela e men ngal kibruɗen ɗum ɗon na wo sudna sirna sada tan en battinima wonde hohoɓe kulla dinin e kala lamɗo zamanuji ɓennuɗi laamu no fotiranno e laamu e teddugal mum ngal ɓe joguino pop enen ngolɗo leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah wattinima wadde en hohoɓe dendagal ɓen laaɓe fof kono noon fofof de bil irsali ko saabu nelal makko ngal o nela e men kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗi busri en wiyatno to burti lama da allahu da'ina li ta'atihi bi akrammi rusuli kunna akrammil umami nelaɗo e men yo noddi en e ɗoftare Allah o on woni nelaɗo Allah ay wondemo bi akrami rusuli ɓurɗo teddude e dendagal nelaɓe ɓe fof ko saabu ɗum ɗo en kunna enen e gonirɗen akramil umami ɓurɓe teddude e liƴƴi busiri haali ɗum to ɓuur wadde Seydil Hadji Malick nde jangguintuma ko ɗum o wima wa da'ina wa du'ina en noddirama khayra qawmin ɓurɓe moƴƴude e leƴƴi fof bil haadi saabu barke nelaɗo Allah wasudna en battinima wonde hohoɓe kulla dinin e kala lamɓe bil irsal saabu nelal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ngal o nela e men enen ummatu makko ay wari ha ɗo wima waqul qurashi waqul arabi tusaddaq wa sidqul qawli haqqan zeynu dini waqul qurasi waqul wi sa namdama holi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam oɗo mo ganduɗa mo sifantono en gila nane diwɗo force e diine o nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mo ganduɗa Allah subni ɗum ɗeɗo gueɗe ɗiɗi suuɓi Allah oɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa rokki leñol men ngol garat noddirede ɓurɓe moƴƴude e leƴƴi fof oɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mo ganduɗa saabu barke nelal makko ngal o nela e men rokki en wonde hohoɓe dendagal lamɓe sa namdama holi o nelaɗo Allah wi waqul qurasi wi ko qurasi kanko nelaɗo Allah qurashi saabu jimol ngol windiri noon qurasiyu qurashiyun non selir woni waqul qurashi wi ko qurashi kanko nelaɗo Allah waqul arabi wi kadi ko arabi kanko nelaɗo Allah sa wini to saddaq gonɗineɗa moni hen to saddaq gonɗa gonɗineɗa sa wi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko qurasi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko arabi to saddaq gonɗineɗa saabu kalɗa ko gonga rutti noon o wi en wa sidqul qawli haqqan zeynu dini wa sidqul qawli haalde gonga gonɗude konngol mana min baabi idafati sifa ila al mawsuf ha gonɗude konngol haalde gonga haqqan e gonga zeynu dini kañum woni cuɗari l'islam l'islam so tawino ene haɓɓatno cakka ñantoro ɗum woni cakka ñantorka l'islam ko konngol gonga saabu jikku ɓurɗo moƴƴude e aduna e nder l'islam ko jaɓi ko haalde gonga gonɗude ɓuuri bonde fof ɓuuri añede ko fenade waɗi o wima wa sidqul qawli haalde gonga de haqqan e gonga zeynu dini ko kañum woni cuɗari ko kañum woni ñantorgal dini l'islam ɗum waɗi so hay to fakihatu dullab omo wiya wa sidqu fa huwa zinatul muridi aazana allahu
min almaridi ta an almudo Cheikh Tidiane o faam woni cuɗari ma woni ñantorgal ma ɓurgal yodde ɓurgal wawde ngarɗindema ko haalde ko sa wiyama holi nelaɗo Allah wi ko ɓurci wi ko arabe nden kaala gonga gonɗineɗa te andu gonga ko kañum woni cuɗari l'islam on nelaɗo noon ha joni on Qurashi on arabe mo kalɗa haala mum oɗo ha joni Shafi on safwatun barrun raufun huda yahdi l madini li khayri dini Shafi on kanko woni joom tefore o janggo so wuli ha hulɓinima ko wino Adamu wa man dunahu tahta liwa'i yawma alqiyama ko ñande hen gande sen holi nelaɗo Allah gandi koye haqiqa tan barke keɓaɗo e windere nde saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam fof sen koddori e barke makko jogorɗo yiyede janggo o ɗo e aduna he ko wiswis tan waɗi ɗo toɓo makko wamigo wamgol ngo suwata o ala ko aduna o barkiniri saabu barke nelaɗo Allah sallah sallam ko pop ko aduna o moƴƴiri saabu barke nelaɗo Allah ko aduna o nurɗiri saabu barke nelaɗo Allah sallah sallam ko popopde ɗum ko wiswisi ƴiwonde nelaɗo Allah wiswisi ƴiwonde dokke nelaɗo Allah ala toɓo wamowo ngo suwata o ɗum ko jammu jiiten ɗum wadde ko ñande hen gande tan o rasulillahi woni tefo barke Seyyidina Muhammad yen jantu eɓe nelaɗo Allah sallah sallam jaggate e juuɗe muɗum en janggo ha kodden e makko to aljannaji ya barke Seyyidina Muhammad Shafi on nelaɗo Allah woni tefowo o safwatun kanko woni laaɓɗo o safwatul halqi ɓurɗo labde e dendagal tagore nde foof sallllahu alayhi wa sallam won hen mbini o tawi ɓurɗo labde e dendagal tagore saabu kanko e nder tagore nde alamo waddata dandu to banggue laaɓal ala kanko tan woni laaɓɗo ni e nder tagore he saabu dendagal ko laaɓi e nder tagore he laaɓiri ko saabu laaɓal nelaɗo Allah wadde safwatu laaɓɗo e nder tagore Allah he barrun ɓurɗo moƴƴude o barrun ɓurɗo ɗiggude o sallllahu alayhi wa sallam raufun kecco ɓernde o joom juum o joom ɓernde yande o huda mo ganduɗa ko kañum woni zati peewal peewal sene waɗi zati ko nelaɗo Allah sallah sallam woni zati peewal ngal ganduɗa yahdi ene fewna almadini maccuɗo almadine mana al abdu yahdi almadini ene fewna maccuɗo le hayri dinin ko ɓuuri moƴƴude e laabi din oɗo ko millat nelaɗo Allah sallah sallam woni zati peewal pewnowal maccuɗo fewde e diine ɓurɗo laabde o laawol ɓurgol moƴƴude ngol sallllahu alayhi wa sallam o wi wa fil hajar al qada'u lahu shahirun wa zaka al hukmu dinun khayru dini mbiya wal qada'u ñawore de shahirun lolli lahu wonandema kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam holi nden ñawore alhajar ɗo hayre ɗo mana ɗo hajarul aswad ɗo ñawore nde won ñawno ɗon nde ñawore nde lolliɗo makko kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam roti wi fa zakal hukmu nden ñawore dinun eyi ko nde ñawore din oɗo ko kada ko nde ñawore nde ganduɗa hayru dinin ɓurde moƴƴude e dendagal ñawoje din oɗo ko kada gadiɗo o ko kada hayru dinin eyi ɓurde moƴƴude ha joni e dendagal ñawoje hokku din cekkiɗo o jofanto en ɗo kon ñande wotere nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tawi Quraysi en koɓe ɓe ene lurdi e to banggue pawgol hajrul aswad hayre wiyetende hajrul aswad place muɗum waɗi pawɗe ndure mawɗo hakkude mabɓe ɓe gasni golle ala ko heddi sowona fawde hayre nde ɓe donki nanodirde goto foof wiya min tottata ngol ɗo leñol fawa hayre nde janggo e jaam teddugal ngal wodana on ɗum waɗi caɗele hakkude mabɓe ha ko sakkiti ko ɓe nanodiri joni yooɓe jooɗo kamɓe foof ɓe kuccire e damal nan ɗon ne wiye babou salam kala jaltuɗo e ngal damal gadi ɓe yaltude ɗon foof ɓe totta ɗum ñawore nde ko on ñaawi foof ɓe keddo hen ɓe nanodiri e kaɗo haala Allah waɗi ɓe jooɗi ɗo tan ha nelaɗo Allah sallah sallam yalti e damal he direct kamɓe foof ɓe ɓamdi gonka Mouhamadoul Amin o woni kolaɗo te on saaha nelaɗo Allah sallah sallam suwa nelede ala ko teskuye mum jogui e makko gongantago nunɗal makko moƴƴere makko nde ɗum rontini o innirede mo Mouhamadoul Amin Mouhamadou kolaɗo ɓe jogui caɗele nde ɗo ñawore
aɓen jogii fimde gariiɗo arde fof yo ñaawɓe Allah rokkiɓe kadi addani ɓe Mouhamadoul Amin mo ɓe mbiyata koolaaɗo on de ari ñawde ɓe te kadi haqiqa tan ko koolaaɗo ari wari ɓe noddimo ɓe Mouhammad ande ko ɗum tawɗa ɗo alaa ko min keddori e golle amen so wonaa fawde hajarul aswad place muɗum minen leƴƴi nayi ɗi fof noon hay gooto e amen jaɓaani woppirde teddungal ngal leñol gootol pour fawde hayre nde o ko ɗum tan woni caɗeele mon ɓe mbiya min denndi noon min mbi yemin jooɗo kala gadiiɗo arde min totta ɗum ñaawore nde no ñaawri fof bisimilla walla so joomum ari ƴetta hayre nde fawna min ɗon min jaɓa Mouhammad wi jooni kala gooto e leƴƴi he yo yaltin neɗɗo mum koolaaɗo adda leƴƴi nayi gooto fof yaltini neɗɗo woni yimɓe nayo ɓe ngari ɓe kucciti hen nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo itti kaala muɗum werti kaala ka fawi hen hayre nde o wi leƴƴi ɗi leñol fof yo jaggu hen e caɓal e ceɓe nayi kaala goto fof jaggi o wi cuuti onon fof kamɓe fof ɓe cuuti ɓe gaddi hayre nde ha place muɗum kelle pop ɓe mbi hakaza ko hono ni de est ce que Mouhammad wallahi ka koolaaɗo kamɓe fof ɓe belti wural ngal gasi joni goto e maɓɓe fof dañi teddungal ƴettude hayre nde nawa ɗum place mum nde ñawore woni Mouhammad sallallahu alaihi wasallam ñawno hakkude maɓɓe kamɓe Quraysh encore Seydi El Hadji Malick ne jofantono en to hilas o wakamatu Quraysh on ñawnini momo Quraysh encore ɓe ko nde ɗo ñawore wonno wadde o wi wal qada u ñawore ndede shahirun lahu lolli wonandemo kanko Mouhammad fil hajar ɗo hayre ɗo woni hajarul aswad te fa zakal hukmu nden ñawore nde o ñawnode dinum ko nde ñawore nde ganduɗa khayru dinin ɓurde moƴƴude e ñawoje sallllahu alayhi wa sallam nden noon ko ɗiɗo bindi cuktinoɗen waɗande bandiraɓe yewtere ñalawma hannde o so tawi won pergitte teska hen kadi min ñaguima yafuya wona e anniyaji he jeeya jowoɗen ɗo ha altine paaɗo inchallahu taala so Allah newnini en jakkene on giɗo men nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh